Chairman ke Selection Committee uba Deiru Deputy CM ke KHADC uba PNCM ulah pentip pakai Executive Committee jong ke District Council dan Shnong Jingelang halor ke Jingpersa ke Joint Action Committee JAC ya ke Jingpenbet Thamai i Constituency jong ke Council. Aba keren sikilat patai kubor uba PNCM ulong haga Jingcisha ke Yingdor bar ke KHADC kala munjuri ke Jingpenbet Thamai Henry kumbapau mentagi pajba Nongsong Shnong ki persa jur manra i arpui Tylli ki Shnong na Mawshynrut Serambrai jerngam konstituensi uba PNC mulai tu pakine ki arpui Tylli ki Shnong ki hapo lai Tylli ki polling station ka Mawshynrut kata ka misei mausmai bat langdong dai mat kini ki Shnong ki hapo Serambrai jerngam konstituensi hak election MLA ye keren berki perlok naga Joint Action Committee kaba ka Jingkwah jungki kalong ban penne ikini ki Tylli ki polling station kata kamut ka Mausmai polling station ka Ladong Dai polling station ka Misei polling station bakin nangne apo ka 29 Mawshynrut MDC constituency namar kumpa pilatip bi bahaga yung do bar nga pas eta dimension amendment bill bari ka ba asendu daw governor Akabagini gilai Tylli ki polling station ka Mausmai ka Ladong Dai ka Misei nga penhab Biang syaka 28 Rambrai jerngam konjungsi ka jingmut jongi ka kopor kalong namar ba kini gilai Tylli ki polling station ki hab haka Rambrai haka MLA ke kadon ka jingong jong katu kan ni ke ong ba balai ngim bu lang be haju bat MLA bat MDC ya din bangila pas ka asen gubernur ka along ain menta tende gini ki perlok kumba pau menta ski ki babon ki mohon ya kaneka ka bangile de haji ka jungi menta ski la kran shay ki ba namar ba ka Jingkwah jung pai ba kalong la kumnu ban penne biang haga 29 Mawshynrut MDC kondusi kumba kalong banswa ila kran shay ba in review biang ikene inang riluk biang kan ni bat ngis kamba kai si kan ya menjurlang bat ni ba ngin place biang apo house na benta banwa biang ya ka amendment haji di kan ni nang ba kan Pynhun ye kituki nong Shnong ki badon kituki jaka kata kadiga ka bang ai hati ya ka jumlar ba kumdu ngin discuss kadiga ka isi bara ka isi ngin sa place apo ka house na benta ban wanra biang ka amendment na benta kani ka Jingkwah jugi namar ngin hau kada kana trik jong leu December ngin long ka session bara kani ngin surprise kani ka amendment la dimsin amendment bil biang long kani namar ba haka hearing jongki hoi no doubt ya ki babon ki Jingkwah Mawshynrut nrei na kalang jongi ka select committee ru ngi haban snap lang nang ni nang tai ru ka jingpen sngo kaya don ngajing bersengau kong bal nama bakadang hab haka MLA hapo Rambrai barin pun kam apli yaki haka tah haka MDC dia anyway ngatrai kong bakalong mentap de ka pausai bagi pai bagi kuat ban penuh kan nang ne haka Mawshynrut ngatrai tangi katangin persiang ban te ko haka ni ka station ngatrai kanu ka syong haka kajing kadon ke political will in persiang kat balak ban berkat dikata balik aku ke balak ngarai kam don kam syuk banda move ka review committee ndingin lek bin kalian ka di isi kanu department kelapan pengkaya please di isi and the isi to the house kan review biang om tak ka isi kan review biang iya kan ni bat in place pok ka